haɗɗike jango hara jango haɓɓaki e makko o maayi hara jango hewtali si ɓe wi on bonɗo hino boni hoole bonɗo hino boni ko jiwo hande hewti kamen ɗo o sifani en ɗum ɗo woyon wajormo wastai ko hoore bandirawo moɗon feƴƴi o fotto e jeune jo ka internet jeune jo ni no falamo dewgal sunna e farilla o inni hiɗa falala dewgal sunna e farilla o inni hihi o inni honto wonɗa o inni min ko France mi jooɗi jiwon inni ko France jooɗiɗa ɓe yewti ha ɓe holondiri jeune jo inni hi miɗo jooɗi France kono miɗo falama jumbude mi yahay ton jombindiri jeune jon addanay mo ero lewru kala o addanay o jiwo mbuɗi ero ha nyande go jiwo nyinni addana numéro ma WhatsApp on yewten ka WhatsApp o addani mo numéro ma ko WhatsApp on tay ko numéro France kadi o jogiti bonɗo hino boni aw woni ɗon ha e samedi hikkayɗo ɗon on o inni samedi arowo ɗo mi yahay lagine o ari lagine haro addanimo mbuuɗi o addani jiwo mbuuɗi ni jiwon ƴettanmo appartement Conakry ɗo ɓayi fami makko fo no jooɗi village kanko so ari o heɓata ko cippo jiwon ƴetti ɗi mbuuɗi yehi luwanimo appartement jiwon yehi habbimo ka aéroport jeune jo yalti ka nder aéroport nder ton ari tawi jiwon ka yaasi ɓe yaadi ka appartement makko ko ɓuri hulɓinade kon e nder histoire on fo jaka o jeune jo o meeɗali yawde France o meeɗali ha hande o tippali France mi anda hay so yalti lagine ɗo jonnon menen ko min jiɗi ko honno o jeune jo wawi yaltirde ka aéroport nder ton hino jogui kadi sakkum sakka ambalaɗo kadi ha moƴƴi waɗiwɗo voyage e kadi ko honno hendori o numéro WhatsApp tawata numéro on ko numéro France ko honno ɗum ɗon fo woniri possible ko question on non awa ɓe yadori ka appartement jeune jon ɓe woni ton jiwon hoti nden nyande kono ɗon andi gorko e debbo si wondi nokkugo Allah wallata sina seytan jillindira ɓe ha yona jiwon wolani biro mum e baabe mo fiancé mum ari iwi France ari o jombete neɓata biro makko fuɗɗike sodde hay paani ko waɗante kon ka haaju aw jiwon defa e naɓana gorkon ka appartement makko lotano yeymo appartement makko jeune jo yinni joni ko ma o yaa Fuuta o arda e mawɓe makko ɓen Fuuta ton ara ƴama jiwo on jomba hay o accatamo e hotida e makko France aw woniri noon ha ko honɗum jiwo on waɗi gorko e debbo tun si accidama ɓe waɗi ko boni ko Allah hiɗa yarlaji e nder ɗum ɗon fayda jiwon hari konti hoɗi ka appartement ton e nder jiwon ko liñamo piiji liñamo ha andi jaka jeune jon ko jooɗiɗo lagine ɗo o ƴetti contact ji ka nder téléphone jeune jon o noddi o tefi ha wawrondiri kadi e copine jo jeune jon on sifanimo gibi ka fuɗɗorde ha ko haaɗi onni o ko ɗo jooɗi sa hoolaki artawamo ɗo jeune jon iwa ka appartement yaha to inna no yehi e business hara no yehi ka mum ka hoɗi ton ka tigi ka hoɗi ton après ko copine oɗa woni en contact e jiwon ɓe o yiyoyi jeune jon ko e nder Conakry ɗo jooɗi o landimo ko ndu waɗanɗalan o inni jeune jon inni mo aranu mi falanu harlan falama jombude tigi kono mi tawi a wattana hiilayam koko mi innuno ma ko Europe mi jooɗi mi wonoɗen en contact sur WhatsApp si intéressiɗa yam ko sabu ɗum mi manigansi ɗi piiji ɗo fo ɓen ɗon ɗiɗo ko hombo e maɓɓe mari ella
ko bandirawo arɗo sifani en on ɗum ɗo ka ko sagata waɗuɗo mo on ɗum ɗo kono sagata no suusi reedu no wawi de bonki an ko honno miiji tortoɗa waɗa ɗi bonkiji yalta ka aéroport hiɗa jogi valise ambalaɗo honno kadi o heɓiri numéro whatsapp France haray hiɗo landa on fop ko hombo e ɓeɗo mari ella ko honɗum marɗon ko ɓeyditanon o sonnajo ɓay sonnajo on hiɗon andi on yiyo ukkike kono kay marɗon ko wiyon o sagata fi bandiraɓe himɓe heddiɓe hara yeeso newoto inchallah haray ɗum ɗo taw hakke taw ko jillodiri ɗum koye pese hay duwano yi'ede hara wona ko waɗi tigi hakke taw woɓɓe hino wawi janfa woɓɓe no wawi lorrude ɗimmoji muɗum ɓe yejjita hiɓe mari bandiraɓe kono bandiraɓe heddiɓen kadi yo wattan hila nam hara yeeso newoto hara meɗen heeɗi on wajoron mo wasitayi koye hoore bandirawo moɗon feƴƴi yeeso newoto inchallah